Veliki pozdrav svima. U današnjem videu vas vodim u šetnju oko Sava centra koji se nalazi na Novom Beogradu. Pođimo polako u današnju šetnju i pogledat ćemo u nastavku kako izgleda ovaj interesantan objekat na Novom Beogradu. Sava centar predstavlja multifunkcionalni kongresni, kulturni i poslovni centar i nalazi se u ulici Milentija Popovića broj 9 u bloku 19 na Novom Beogradu. U aprilu 2021. godine je proglašen za spomenik kulture. Sava centar je sagrađen između 1976. i 1979. godine. Autor projekta je arhitekta Stojan Maksimović. Objekat je završen 1979. godine radi održavanja internacionalnih kongresa. U neposrednoj blizini je u isto vreme završen i hotel Intercontinental, današnja Crown Plaza, za potrebe godišnjih kongresa Svetske banke. U toku je početna faza kompletnog renoviranja Sava centra i očekuje se da objekat bude završen do kraja 2023. godine ili početkom 2024. Sava centar se ističe po interesantnom izgledu eksterijera. Dominiraju velike zakošene, odnosno nagnute staklene površine u prepoznatljivoj zelenoj boji. Kao jasan kontrast mogu da se primete pojedini elementi u narandžastoj boji, pre svega metalne ograde, masivne ventilacione cevi i slični detalji. Takođe treba napomenuti armirano-betonske elemente poput zakošenih prepusta koji formiraju terase sa betonskim brisolejima i naglašena izdužena betonska nadstrešnica iznad glavnog ulaza. Zgrada je izvedena vrlo elegantno i estetski lako i svedeno, odaje utisak izduženog, a u isto vreme relativno niskog, slojevitog i kaskadnog objekta. Zeleno staklo se vešto nadovezuje na okolni prostor sa uređenim zelenilom oko samog objekta, koji se doživljava kao bašta koja je oivičena susednim povezanim lamelama u okviru ovog bloka. Sava centar ima korisnu površinu od oko 69.000 kvadrata i sadrži veliku salu koja može da primi 4.000 ljudi. Tu su održani brojni koncerti, bioskopske projekcije i razne druge svečanosti u proteklih 40 godina. Sava centar takođe sadrži i 15 sala za sastanke, izložbeni prostor i mali shopping mall. Procenjuje se da godišnje ovaj objekat poseti između 400.000 i pola miliona ljudi. Crown Plaza hotel i kompleks Savograd, koji se takođe nalazi u okviru ovog bloka, sa Sava centrom čine ambijentalnu celinu i vizualno se nadovezuju prepoznatljivom zelenom bojom stakla koja je primijenjena na eksterijeru. Da, ovde nastavljamo polako našu šetnju i prolazimo sa zadnje strane Sava centra, koji je okrenut ka hotelu Crown Plaza,
ovde vidimo mostić, odnosno prolaz koji spaja hotel sa Sava centrom, prolazimo ispod njega i nastavljamo dalje. Pogledat ćemo kako sa zadnje strane izgleda Sava centar. Ovde vidimo detalje koje smo malo pre opisali u šetnji, u prethodnom delu šetnje. Dakle, vide se jarki elementi koji su korišćeni kao kontrast. Dakle, u pitanju su narandžaste cevi sa zakošenim vrhom, kao što ovde može da se vidi, i metalna ograda, takođe u narandžastoj boji. Ovde vidimo i ostale elemente koje smo spomenuli, armirano-betonske terase sa brisolejima na ivici i zelene staklene panele. Ovde vidimo na ovom brežuljku lepe jelkice, ima puno zelenila oko Sava centra i ovde idemo polako ka velikoj bioskopskoj sali koja se nalazi sa zadnje strane objekta i koja je dodata u poslednjoj fazi izgradnje, dakle 1979. Gledamo još jednom neke od kadrova iz ovog dela objekta, odnosno sa ovog dela kompleksa. Ovde se u pozadini vidi i hotel nekadašnji Intercontinental, koji se sada zove Crown Plaza, i vidimo ovaj prolaz koji spaja hotel sa Sava centrom. Ovde gledamo još jedan prolaz na kojem su naglašeni konstruktivni elementi od čelika, kao što može da se vidi, i vrlo interesantno izgleda. Takođe vidimo i ove cevi u narandžastoj boji i još jedan kadar terasa sa betonskim brisolejima, horizontalnim brisolejima, koji su takođe jedna od interesantnih elemenata eksterijera ovog objekta. Ovde vidimo ove interesantne pravougaone prozore, odnosno kvadratne prozore na objektu u kojem se nalazi bioskopska sala koja može da primi 4000 gostiju, kao što smo spomenuli malo ranije tokom ove šetnje. I ovde sa prednje strane ove sale vidimo ovaj nagnuti stakleni element, dakle element od nagnutih naglašenih staklenih površina u karakterističnoj zelenoj boji, i taj deo je dopunjen rubom, da tako kažemo, od armiranog betona koji je takođe nagnut i zasečen, delo je zasečeno i ima naglašen ulaz sa nadstrešnicom koji je takođe od betona i interesantno i nesvakidašnje izgleda i uklapa se sa velikim staklenim površinama. Takođe gledamo i okolni prostor ispred objekta i hotel u pozadini, kao što ovde može da se vidi. I da, kao što smo rekli, objekat je u prvoj fazi renoviranja i očekuje se da bude završen do 2024. Ovde vidimo kako izgleda u prizemlju Sava centra sa te strane, dakle gde se nalazi velika bioskopska sala. Ovde je sam ulaz u objekat i gledamo u pozadini i okolne objekte koji se nalaze takođe u ovom bloku, u bloku 19. I nastavljamo dalje. Ovde gledamo sa suprotne strane kako izgleda ovaj
deo objekta i tu smo pored parkinga sa strane i pogledat ćemo još nekoliko kadrova ove zanimljive zgrade koja i dalje odoleva vremenu, iako je objekat nastao pre više od 40 godina. I treba istaći jednu zanimljivost, a to je da je objekat u vrlo kratkom roku realizovan i dakle objekat je realizovan u vrlo kratkom roku od idejnog rešenja do završnih radova i ovde gledamo sa strane kako izgleda ova nagnuta staklena površina, veliki kvadratni prozori sa strane koji se nalaze pored ovog sporednog ulaza, kao što može da se vidi, i u pozadini vidimo ove prepoznatljive terase, betonske terase Sava centra. Da, iskoristili smo prelep dan i snimamo jako lepe kadrove Sava centra. Ovde gledamo još jedan prolaz ka bioskopskoj sali koji ima ove naglašene elemente od čelika, dakle čeličnu konstrukciju, a takođe vidimo na ovom brežuljku dosta zelenila i drveća. I da, ovde se nalazimo na parkingu koji se nalazi pored Sava centra i gledamo šta može da se vidi sa te tačke. Još jedan kadar posmatramo sa tog mesta i gledamo ove kaskadno raspoređene terase i u pozadini vidimo veliku salu Sava centra. I da, zaista upečatljivo deluje ceo projekat. Vrlo je modern i interesantno izveden. Nastavljamo polako našu šetnju i ovde vidimo kako izgleda bočni deo koji se nalazi ovde pored ulaza u parking Sava centra. Ovde vidimo interesantan spoj betonskog dela objekta koji je vidljiv na eksterijeru sa staklenim delom u, kao što smo rekli, u prepoznatljivoj i interesantnoj zelenoj boji. I svi ostali objekti koji su pridodati kasnije takođe imaju sličan izgled, odnosno prate tu zelenu boju stakla. I da, ovde nastavljamo dalje i prolazimo pored fontane koja je trenutno isključena. Ovde vidimo kako izgleda ulazni deo zgrade i prepoznatljivi naziv Sava centar. Natpis je pridodat sa strane. Nekada je takođe bio u narandžastoj boji, ali je umeđu vremenu promenjen. I gledamo još nekoliko kadrova prednjeg dela i u nastavku ćemo videti još nekoliko kadrova. Ovde možemo da primetimo sa parkinga da je Sava centar slojevit i kaskadan, delo je vrlo upečatljivo. Da, gledali smo šetnju oko Sava centra koji se nalazi na Novom Beogradu. To bi bilo sve u današnjem videu. Sve najbolje i veliki pozdrav!